Pozdrav, dragi prijatelji i dobrodošli u moj novi video. Danas sam odlučila da podelim sa vama jedan mini tutorial o tome kako doći u pozu stoj na glavi ili sirsasana. Drago mi da smo danas zajedno. Želim da vam kažem da je ovo poza koja zahteva strpljenje i koja zahteva mentalnu snagu, koliko i fizičku. I potrebno je da verujemo u sebe i da verujemo u ono što radimo. Ovo nije poza do koje se dolazi preko noći definitivno. Pa ukoliko ste spremni, hajde da počnemo. Namestit ćemo se prvo na sve 4 i zatim ćemo se lagano spustiti na laktove. Gledamo da nam laktovi budu u širini ramena, da nisu previše rašireni. Šake ispletemo i zatim dođemo u položaj plank. U isto vreme idemo stopalima ka napred i glavom ka dole. Gledamo da kičmu namestimo ravno i da smo sa stopalima što više ka napred, da bi lagano mogli da se odgurnemo. Zatim možemo da nađemo balans. Mirni smo. Idemo u odmor. Polako možemo da se vratimo gore i da se vratimo u našu prvobitnu pozu. Plank je vežba koja je meni najviše pomogla da dođem do stoja na glavi. Naravno, bitna je jačina celog tela i poverenje u sebe. Pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo i vidimo se u mom narednom videu. Namaste!